Oro chithira mayone ya kwa muciari bariana bani ni uturo bone ndende boneke untubura bombete kuthira bukioneka kumira bonene kiringono ciana ba ni untubomwe ura ni mundu ura ni okia baingi bana banende bedrite bakioneka kwa lola uturo bo ne ukurengire ro dichumiria na basoka kuthoma ana baba thoma ana bo kenda Pedra nende ba kura bara kwina ba mabibona kinya kweri obebania na mwenyangia nturene mwandiki wetu Anteto Mutugi Kare nedrete akithurone rono rokire chunche kebire no tonya uthu burana babe de tabakulukira kumania no kia maturene Ni maundu ni ukiana ni wewe thirite agitongeria kuongera namba ciana bare banini kugia mau na naurwa ndiongete kire skuru ya Greenland Kanyakine are skuru ejene ya mwanya buru withira na bare banini bare na ne bakuona Kanyakangia uchoka skuru na kuthoma are na onakana kawe na nkethira nkede na bamwe bana bakenda tumenya kumoka ogakugwatie ubare banini na ojo nenkirote ende tirori tarawere uma na gitwira gwatire uari na miaka 17 arankirote ambirite wakigwatie no kaingirwe bisi skuru atrimana na mutanari na bikibiki ethira kimutetheria kuriaga bisi na kumukamataga mwikia skuru muka muthiene bethira bagito nyithia kirimantu jege gutuma ndugu cia wendo na gitwira rikugwatie umutana ojo aramukana na kumumatuka na niro nyumene jire kuona utethia choka skuru kuthoma na kana kawe kusendwa home school fees. So hiyo jamaa alikuwa mtu wa Sinke, sasa ndo akakuwa ananipea rift, tukaendelea hivyo. I know bedhe tulipendana tu hivi sababu hata sikuwa napata vitu zingine huko. Sasa na yeye akakuwa ananiprovide. Tukukaa for a long, by the end sasa nikashika ball. Na nilipomwambia niko na ball tu akaniluka. Akasema hiyo si yake. At that time babangu alipogundua niko na ball ni ati alinifukuza home sababu kwetu ni kwa majani, mimi nikaenda nikatafuta mahali nikakuwa nachuna hapo. Sasa babangu akakasirika sana, hata mimi nilipata scholarship ndo nikakuja huku, ndo sasa aliniaccept tena nyumbani. Imbonete Kanyakangia kwaraniria na mwana ongi ura nkamwita Kaimuri urore skuru na kana kameri na gitwira girekana kare no kuruwa miaka 16 na kurukia gitwira ithe wa mwana kinya wene mwana wa skuru ya secondary agitwira bare gutirimana na muthako ni bisi ari thina na ari gutumwa nja akaraka gita karaja niro batirimana na bethira bakinyanyania ifi eri na thina tukionana na nandi ndaikuingwa ndetanja irio tonanire no nau tambirie ukarania noe irio ndonere mwana abo mwana murita ne skuru nende form 4 na ndikona mwana we bariria muchari netikiria taregere nere muchari okarikia sukuru aka provide mwana we tai nkang'ang'ana nthome kenda nkinyaniria kiroto giakwa ntethie mwana okwa na ntio kwa maishani yako na aciari bakwa mbatethia kurukia twaranirie na kathambiri tora kumutwirira mwana ura uri na twana twins kana twana twiri twaguciarwa igita rimwe ura withirite agikara na tu skuru akithomaga agitwira kinya we ni thina chingire gutigira kwengwa skuru ni untu bwa bisi ethira kinya kiuma skuru ya kurareta skuru ya kwanaga na niro batirimane na mutano mwe na kinya gitwira rikwe watwana mutano yo nethira kimwebera bunene na kumatuka. Mamangu huyu story vile alijua I'm pregnant hakufeel poa, she cried, alilia, nikafili uchungu yake but sikuwa na option. Akafika next day mimi mwenyewe nikatoroka nyumbani because sikuwa naweza kumface. Ndauranja ndeta ngweta ndono nyende toti nongeta utemtoga mbetikiria tore mombo mbetikiria nikarudi nyumbani ngosoka njamano ya tukanariretwe kanikubali
na nikamove on. Karimi ni ungi wa murito twaraniritie nawe urekinya we onerekana ari mwana munini indojo agitwire thwa mwana wawe ni muchore wawe kinya thaiji na netite na mbere kumenyera kana kabado naja skuru bakithomaga. Nilipatana na jamaa hapo, alikuwa boyfriend yangu, tulikuwa tuna date, all of a sudden tukajipata tuko na mtoto, na lakini hatukujali na bado anashughulikia mtoto. Yana ni mtu ana hustle. Muthiene buruna ojo ni nkatha kiriba mwe babara twithirite tukiaranire na bo agitwira redi ni muciari umura ni mami wawe na akiongera kuga erwe kana ari form 1 secondary na agitwira ni untu no kathomitha guora wa mugwete mbaru ethira keberia njara yawe ethira agitigwa thinene na ndi agitwira we kwithira ari na mwana skuru na umite njete guchumba ni boete murigo kiriwe ni kiria kuwa mwana wa wakaraga keja wana kinya wari na mathina jawe ja kimwiri untu bora bugutuma kinya ethira ati kumba kuthoma bubwega kinya kethira na ikanya kange gagucoka skuru na kuthoma agitwira ndiria bainga skuru weno kaetaga gachwa kibarua kenda kona nonya chiringi. Benipata ball kumwambia niko na mtoto, aliluka tu, aliniambia mtoto si wake. So mi sikuwa na otherwise, mamangu akateki, yani nikamaliza kupata mtoto hadi sasa yako na miaka 2. Hizi soma vizuri juu hata kuperform kwangu si vizuri, njoo nikiangalia nyumbani venye napitia, mamangu Kenya napitia, mtoto wangu ndio hiyo operations inamuandama nyumba, sometimes tunafungiangwa, inabidi niende kwa kazi nisaidie mamangu. Tuko ya rojo tuketha tukiaranire na mwerekeri wa skuru eje ethira gituchuriro rethagira gikarania na babari na twana skuru na nkuru kitu kethira tukiaranire na rwangi rokaria twithire tukimenya kethira ndaka kana kuru barabethagira bakiana bau banini mau kethira ne bayukagiro matagaria kiwatho kana batikago bagakarou utafungwa maisha because of that defilement. Kiripota ntito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.